pčela je mala ali on je veliki je nesršen ali onaj čmrl. To ni ja, ne. Pred nami obisk iz Hrvaške. Zaslovela je potem, ko je prodajala sadje, mandarine. Mandarina, na njo mislim še. Mandarina, jo še ljubim le. Mandarina, na njo mislim še. Mandarina, moje rekle. Dejan Munjak je bil tole, najlepša hvala. Kristina Panova, sem prav rekel? Penava, dobro. Penava. Kdo je zdaj na štantu? Molim? Kdo je zdaj, ko prodaje voće sad? Neka zamjena, ali nije ovako dobra koja. Se pravi, samska nisi, 4 leta imaš že fanta. Kakšni fanti so ti pa všeč, če svojega fanta nisem videl? Da su ona uvijek svoji, pozitivni, smiješni, zabavni i to je u principu to. Imela si tudi slovenske stranke, ne? So hoteli kakšno fotko, selfie, še kaj več? Da, svi traže, svi prepoznaju. Okay. Jaz ti bom dal par slovenskih besed, ti pa povej, kaj se ti zdi, da pomenijo besede. Ok, probat ću. Piščanec. Nešto da piša. Piščanec je ona kokoš, ali mala. Oni puhasti mali. Žuti. Da. Zgoščenka. Ili da je gošća, ili da je nešto, asocira mi na da je nešto golo. Pravi, da je nešto što je... da je nekaj gostega, ne? Da asocira. Evo pa še zadnja, čmrl. Čmrl. Guzica. Pravi, da je čmrl ritka, ne? Ampak sada da prevedemo, ne? Insekto, ona je veći, znaš. Pčela je mala, ali on je veliki je nesršen ali onaj čmrl. To ni ja, ne znam, kako se kaže. Pčela i nesršen. Osa. Da, ali dječak. Dječak osa. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.